Bölmemiz 4 bölmeli oldu. Ben bir şekilde tanıştırıp çıkayım sizlerden anda. Bismillah. Mana bu mehman kanalımız. Konok bölmemiz. Kuda kalasa şu hurmatlı konoklarımızı kütüyoruz. Kütüyotkan çağımız hazır. Bu şu konok bölmesi. Bu spalni. Bu detski komnatamız болады bu. Oşa bayağı gün boyu bolğon için manda jaş baldarga kun da gerek da. Oşon için bu detski komnatamız. Spalni. Daha bir ikinci, üçüncü komnatamız bu. Üçüncü bölme. Bu neme? Bu da spalni. Bu özümüz neme çoğunluğu bilmez. Adan keyin bu dördüncü bölümümüz bu. Bu kuchnya. Bunca da oşa tamağı aş pişirip oşunda bir ne kılağız. Ot bu жерден жағылады. Bu ne? Polni parovoy. Kuda şu jaş bari. Жылу. Bunu duşa koyuyoruz. Mana. Ko'rsanlar bo'ladi. Mana bardıq şartlar meni. Mana ariston, mana rakovina, mana duş. Bari ne kılıngan. Bu jağımız darat kalan bu. Barысы Bari zaman bap oldu. Kuda şurada. Allah razı olsun. Бүгін 4 февральда УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев Жалал Абад облысының Сузак районына қарашты Барпы айылының тұрғыны Турдубай Кожоевке жаңы тұрақ үйдің açқычын тапшырды. Birinci kulüç topşırıp koyalım. Gel. Kulüç topşırıp koyalım. Gel. Buna kulüç sizge. Büyüğünüz kutlu olsun. Yaşına kavuşadan köp bala çakalı olup toy topurlar olsun. Anca bunca toy olğunu biz de çıkırıp koyarız. Geliniz. Rahmet. Allah razı olsun. Kana. Gelin. Ata. Gelin. Gelin. Bismillahirrahmanirrahim. Kese verin siz. Ana. Boldu buna. Tura kıldınız. Yemon kes. Verip koyayım. Kes oğlum. Ачкыч тапшыруу аземине катышкан Камчыбек Ташиев жардам көрсөтүү элдин социалдык абалын жакшыртууга багытталган иштердин бири экенин белгиледи. Айылга келип калганда ушинтип айылды аралап анча-мынча проблемалар боюнча карап колдон келип чечип берип кете берем. Keçinde de geldim ele, hazır kaynağa ketip otamın. Anan ötkönde uşul mağana aytıp başladı mına bizde Moldakevimiz. Kana Moldakevimiz öyle. Siz ha? Aha, mına Moldakevimiz. Moldakevimizin içine üytürüçülüğü jağından kıynalıp жүрөт degenden uşu kişiге jardam berip koyayım degen ümitті. Men bunu birinci jolu kılıp atkan jokmун bilesizler. Kudayga min Allah'a şükür, Allah'a şükür, Allah mümkünçülük bergen eken. Şunday işlerdi köpte kılıp жүрөбүz. Mından arda kılay berебиz, аны бардыгыңар жакшы билесиңер. Ошон үчүн sizge şu uy salып bereli деген salып бериштиби балдар? Rahmat. Жакшы болдубу? Oyloğundan da artık. Жакшы болдубу? Kudayga şükür. Болду. Эми ушул дагы кызмат кыла бериңиz. Siz дагы ушу эл журтубуздун кызматындагы адамсыз. Allah Taala'nın ушул bizge buyurgan moldosuz siz. Ошон үчүн işinizde ийгилик болсун. Ошол эле, башка сөз жок. Калган маселелер боюнча көрүп атасыздар, угуп атасыздар. Айрыкча ушу биздин комсомолдун ушул жерлеринен өтө чоң өзгөрүштөрү болуп атат. Жолдорубуз өзгөрүлүп атат. Жаңы жолдор салынып атат. Мына темир жолдор салынып атат дегендей. Мен кече келе жатып машиналарды бияка жүрөтүп берем деп өзүм башка бир машинеге түшүп алып айланып көрүп чыгам да. Анан бул машиналар менен жүрсөм айланып көрө албайм. Анан ошон кече дагы бир машинеге түшүп алып мынаяктарды айланып, тияктарды айланып бүт көрүп чыктым. Баягы эски биздин жерлер жок, өзгөрүп кетиптир бардык, а? Бардык өзгөрүп кетиптир. Башка жерге келген. Өзгөрүп кетти. Жолдор болсо кеңейип, жаңылар салынып, көпүрлөр салынып дегендей. Эми бул дагы ошол биздин заманыбыздын өзгөргөнү, заман талабы. Мына биздин өзүңүздөр көрүп атасыңар, биз урматтуу президентибиз экөөбүз ушу колдон келишинче аракет кылып атабыз. Анан эми убакыт деген өтө берет экен, мына 5,5 жыл өтүп кетти. Дагы ушу сиздерге окшоп аксакал болгуча үлгүрүп калайлы деп аракет кылып атабыз. Кичине элдин турмушун өзгөртүп калайлы. Анан бизден кийинки муундар бизди көрүп туруп ушундай болуп кетсин деген максат. Geleceğinger keng bolsun. Dileğinger Barpı boyunca aytıp atam. Bana şahardı körüp atasыңар. Şahar совсем başka. Başka yerlerdi körüp atasыңар. Bizdin Жалал Абад эле эмес. Ош, Баткен,
бардыгы эле шал. Биягы Каракол, тиягы Нарын, биягы Талас, бар жерде өзгөрүүлөр ушундай. Allah'a şükür. Allah den soluk versin sizlerge dava. Ömrüңөргө, rızkыңарга baraka faiz versin. Allah Taala razı olsun. Rahmat. Kudayım den soluğunu versin. Tınç aman oynap gülüp eldin hizmatlı jireberim. Rahmat. Rahmat. Көргөнүмө мен да кубанып атам, сүйүнүп атам силерди көргөнүмө. Rahmat. Tinch bolуңуздар. Biz daha günde dua kılıp atağız. Namazdan Rahmat. İlgili de kala oturağız. Şu böyle kırçıktan sakta, kırık doğmattan sakta, düşmanların yüzüne tezkere kıl. Şuların peşinesini açık kıl. Nime tilegen olsa tilegen maksadıga yetsin de pataklı oturağız. Кудайга шүкүр. Силердин дуаларыңар менен эл журтубуздун ак тилеги менен биз да жылып атабыз. Аллага шүкүр. Рахмат. Planınlar işe versin. Үйдү ачып берип коеюн, кетейин эми уруксат берсеңиз. Кана келиңиздер. Аталар, келиңиздер. Кана, жок, ушерден намаз тиейин. Ушерден намаз тиейин. Жок, рахмат. Аксакалдан кеп чай бердим. Намаз тиейин. Болду. Balam benim birine etmem. Siz de kütürdünüz. Gel oğlum. Gel oğlum, gel. Mana atın kamçı mana. Kamçı yok mu atı? Oho. Ne mana? Kamçı yok. Gel bana. Kamçı yok'un kolundan kamçı yok aladı. Gel kamçı. Kamçı yok. Men de general bolğun ha oğlum sen dagı ha? Makul mu? Şu atın şu yerge hizmet kılgan deşerden bolsun. Allah razı olsun bana. Atalar. Gel. Sizler gelip çay pay içkiler. Gel. Ben sabır ötüp duram. Atay sabır ötüp durat. Men oşoğa jetip ketişim gerek. Alırım. Saat 1'de уже Bişkek'te çoğuşa katışıp kalışım gerek. Meyli Oşoğa sizler kirip çay pay içip spakoylu olup dualarını berip çıktılar ha. Ben para vereyim. Hey, timele koymayısın arma apa. Hey. Timele koymayısın arma. Allah'ım sizge minci versin. Allah elge kızmaz. Siz uşun üydün gelgesiniz mi? Ha, kanday üy jaktı mı? Jaktı. Altın başın tamam. Oldu. Tıç bolursa. Rahmat. Amin. Allah razılık versin. İşte Selamat olun. Rahmat. Amin oldu. Rahmat. Boluptur jaş kalınızda. Meyli, rahmat. Турдубай Кожоев 17 жылдан бери өзү жашаган айылдын имамы. Ал өзүнүн жерине турак жай баштаганы менен каражаттын жетишсиздигинен улам курулуш иштерин толук бүтүрө албай келген. Айыл тургундардын кайрылуусун уккан УКМК төрагасы турак жай маселесин жеке көзөмөлүнө алып, үйдүн курулушун толук бүтүрүп берди. Hurmatlı generalımız Taşiyev Kamçıbek Kıdırşevich ошол баягы элдер аркылуу, аксакалдар аркылуу ушундай бир нагыл угуп, эми ушу молдокебизге кичине Allah'ın yolunda şuna bir kişine yardımımız olsun deyen negizde. Uşul жерге kelip kaldık. Kelip alıp özünün ustalarымен kelip uşul uyudu körüp oşo kalan bütpügün yerlerde oşunda Allah'ın razılığı üçün şunda bir bütürüp bardıq şartları menen yol berdi. Allah razı olsun. Жаңы турак үй үй бүлөнүн көп жылдык тилегин ишке ашырды. Үй бүлө мүчөлөрү жаңы шартта, жаңы жашоо башталганына кубанып турушат. Биз тургузуп ме кылгандан кийин эми ойлобогон жерден эле болду да эми буну Кудайым бизге берди да эми ошол анан ушул бүтүрүп берди. Ошо Ташиевке дагы рахмат, Алла разы болсун. Ошо ден соолугун берсин, ушул элге кызмат, журтка кызмат кылып жүрө берсин. Көп жылдар бою турак үй маселеси чечилбей келген дагы бир үй бүлөнүн тилеги орундалды. Бул сыяктуу жардамдар элдин социалдык шартын жакшыртууга багытталып, муктаж жарандарды колдоонун маанилүү экенин дагы бир жолу көрсөттү. Жергиликтүү тургундар мындай демилге коомдогу ынтымакты бекемдеп, элге болгон камкордуктун белгиси экенин белгилешип, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке батасын беришти. Дастан Осмонов, Замирбек Тойчубаев, Регион.